بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Jadi waktu ini long time Allah Subhanahu wa taala amuin biya singkya pag-isunan singkita niyo tungod pa amin kaya tagnaan na ito pangadjian sin nakauna dahil ha mga kasaan sin mga magsasambahayang amin lang ta hambuk-hambuk kung tayo tulilayon katan dahil ha mga kasaan insyaAllah ta'ala supaya inamun hinang na ito amin makbul dito hatuan na ito Rabbul Alamin. Tuway na ito dilupahon in hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin pangdaakan kato tanim katan in baita niya sallu kama raaitumuni usalli, sambahayang kamu biya sin kita niyo kako pagsambahayang ko. Karab doon ini in pagyanong sambahayang tiyatarang simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahin hatuhan na to Rabbul Alamin induk kaniya in katan kignot kahibal halawm sin sambahayang amuin jiyari hasara biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala harasul iwan sin katan di manjari hinangun biyayta danamikyan harasul sallallahu alaihi wasallam hangkan na in katan hukuman sara kumugdan doon halawman sin sambahayang yung biyayta katan sin mga pukaha madtu-madtu yaunin wajib, yaunin fardu, yaunin sunnat, yaunin haram, yaunin makruh, yan katantan biyabayta ito. Au kumansara. Nasa beto ima katan di manjari, subay na to di hilamud maun. Sabab na mataudtod, magkahinang si manusia, amuin, lamud siya rin ang mga kalaungan hinang. Di tayo maun sinallahu ta'ala in sambahayang, sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam piya talwang sinallahu ta'ala pataas langit kimawa sin aturan pagsambahayang dahin hatuhan Rabbul Alamin wala limabay ha Jibril alaihi salatu wassalam dahin haamuin piil iwan sin kaul long sin kita atin ay himumungan katan halong sambahayang dahin hakallam sinallahu subhanahu wa ta'ala. So di na to manjari pindahan, di na to manjari kanapan, di na to manjari dagdagan. Buat malaingkan diin sadya in kakausan na to hinangun aun yan to kamaapan sin Allah Ta'ala kato niyo. Ang mga parkala amuin tumubtub doonin gaos na to amin di na to ikatunay karna sin aun yan tumudarat na ginawawaran na to aun kamaapan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buat malaingkan bang na to tiud hinang in mga perkala yaon manjari na kalamod doon in bukon piyang daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inyad turi siya matag sambahayang. At biyaway talaw niya sallu kama araitumuni usalli. Demikian riwayat din kana Nasib ni Malik radhiyallahu anhu qal salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin falamma qada as-salah أقبل علينا بوجهه فقال أيها الناس إني إمامكم
fala tasbiquni birruku'i wala bisujud wala bilqiyam wala bilinsiraf. Imbay ta sin Anas ibn Malik, law niya nagsambahayang sarta kami in Rasul sallallahu alaihi wasallam hambukadlaw. At niya nag-imam in Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila. Pag ubos man law niya naubusin sambahayang, imalup siya maun kamu sin pamayhuan niya. Hatim maksud niya, nanay ko din Rasul din ha, pangiblatan, imalup pa jamaah, mga kasahabatan niya, ubusin naki ayuhan nas, ya kamu mga manusia, inni imamukum, in ako ini imam niyo. Ate sin imam, amin magdarungan sininang pagsambayang. Siya inamin akaran singkatan. Biha, inni imamukum, fala tasbiquni birruku, ayaw niyo ako unahi hapag ruku, wala bisujud, ay niyo ako unahi hapag sujud, wala bilqiyam, iban ayaw kamu muna rin kako hapag tindog, wala bilinsirap, iban sinaminmig na magtanggos na sin sambayang, ayaw niyo ako unahi. Laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na amo yan to paghali sabab aun kapiligruhan dakula hamang magsasambayang bang di makaamo, di makaagad ha amin aturan piyang hindo sin Allah Ta'ala ha Rasul sallallahu alaihi wasallam hipapa hinang kaniya sarta hipapa ini hinang ha mga umat niya katantan. Na demikian kabaakan in hadis ini arwa kitab dakula Imam Bukhari, Imam Muslim, riwayat dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwil Allahu ra'sahu ra'sa himar. Unulongnya ini way kakabuka-buka si manusia amuin ang katun niya inunya makao na rin hapagangkat sin imam, makao na rin nga imam, bang niya hinangon niya tupindahan sin Allahu Ta'ala inunya sin uhimar, at inabukon na umano siya. Inhimar ini, wairong di kato. Pagtawa ko nabasa ang galis lang niya dongki. Naamo ini, in kapiligruhan dakula. Na asabab ito, subay kita mag-ayad sin amin sambahayang doon tapaakaron na amuin piyang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam labiluwa na to din siya nagbabayta ini papaakaron kita doon hapiil palangay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam at inapiil iban sin kaul sin Rasul halawon sin sambahayang. Na manjari pagdayat to in pangadyan nakaunay mga nagdini tagnahadya kita tagnaan tabihaon dahing haamuin pag-ianon al-adhan wal-iqama. Amo na yung pag-adhan. Hati niya, pag-ianon adhan ini panghimati hamano siya miabot na yung wakto sin pagsambayang. So in adhan, aun siya magtatag. Pagtawag sin ini mag-aadan yan, amin long niya, long haba sa Arab, muadzin, at tawalong niya mukim, bang siya amin magpatindog sin, amin ikama, at ini amin timidog na magsambayang. Amot to yung pagtawag sin Arab, long niya, muadzin, iwan mukim, magpatindog sin sambahayang, amin tumawag na magsambayang. Namot to. Na, muna rin ang mga yaon, mataod, ini, bunal wala nakalamod lang tarin diha, kitab-kitab amin, ini, iurul tayo ni, buat malingkan, dahil hapagtag na pa, hapag ayro sa bahayang, pag-ambil ay lang simbahasa ta, at ini pagsutsi, tungod pa amin parkala, mataod na in kalaungan magkahinang sin, ini, kasaan magkahinang sin mga magsasambahayan. Amo na yung mga panghindua aroon halawon sinin ni pag-ayriyaon. Jab tiap-tiap hukasan niya to aon duaan nila. Ang paindua ayat to wala kaya panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang maghukas sin lima aon dua para halima.
Bang aun ni maghugas simbayho, aun dua para habayho. Maghugas siliog, aun dito hadto babasaon sampay pasiki. Bakataan, inyad tuway. Way at na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, way ron riwayat kabaakan kabihat to. Kumakawa, in kaya ba ita daduh naon, amuin magbismillah kau bang kau, tumagna na. Sa mabingkatan, hinang laong niya, di katagna ni bang bismillah, bugto siya. Maana niya, way ron parsumpatan rap patuan Rabbul Alamin, di in amal hinang mo yan, turit tayo mo. Amo yan. Nahasawabyad to, sampay papang hindua inyan katantan, biya baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibang piyang hindo sin Allah Ta'ala kanya, ipapahinang kanya, ibang umat niya. Amo yan. Naman jari, dahil ha mga ini, kalaw nga natawakasaan, magkahinang si mga tao, hawak to pagbang sambahayang sugo, bihang, na in mga pagsasambag sin kaibanan, bukong biya sin namin pagsambag biya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab inyaon katan biya ba ita? Aw niyan, law niya, uus-uus siya timiyan, Allahu Akbar, sampai, iurol-urol nila. In sa sambakan nila niya, sadaqta wa barirta. At inabunal saning kay mo yan, iban na nakabakaw karayawan, simpagtawag mo yan. Buko na mo atuin, piyang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Piyang hindo, biya de sabkato. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Amrad. Di mo naman jari kanapan dito ato. Atau rin mo man jari pasuran. Kaibanan pasuran pasin Sayyidina Muhammad. Wayron na niya to riwayat hadis way kamakanta, riwayat hadis sahih. Habihad to in hantang niya. Hasabiyad to wala nakalamod dito pamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In baita sadya, idza sami'tul muadzin faqulu misla ma yaqul. Banglaw niya makarungog kamusin magtatawag. Paabing pagsambahayang singod-singurin niyo hadya urulan niyo ini dua ain tawag niya. Bang siya imian Allahu Akbar, imian isabkaw Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian, bihat to. Asyhadu an la ilaha illallah. Bihat to rin sabihin ninang wayrong kabtangan duwain, sabuton mo rito at malengkan imbay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini riwayat dengan hadis baita hi Abdullah bin Amr bin al-As, singuran hadjabihat, idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqul. In hibisaraniu atau hidua aniu biada sin dua asin amuin nagtawag pa pag-ibadat pagsambahayan niya. Na amot ti namin urulon sa sing kita. Na inyan kataan, mataod din ang mga kalaungan nila, buusin sa bahayang agan, amuin, riwayat matarang, amunin biyas sa tahinuot, Allahumma rabba hadihi da'wati tamma, wassalatil qa'ima, ati Muhammad al-wasilata wal-fadila, wab'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Amurad to, ini inamin katubtuban niya. Sabab ininibita sin Rasul, bangkaw nakapagdua aha dito hadto, lamod kaw itungod day nga mga sapaaton sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naimana niya bang mugianapan, di ka makalamod. Sabab na day nga mga biyayta, damikian sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan, walaysa alayhi amruna, fahuwa raddun. Uno-uno hinang, wala kiyaway ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hinangon na pag-agama, inyan katantan hisusulak sin Allah Ta'ala. Mana neritay mo. Amod. So suway kita maayad ang mga bihanyan, yung mga parkala. Na damit yan. Dayon ha mga kasaan lang ta magkahinang,
sim mga kaibanan magsasambahayang amuyin banglaw niya maubos na in magsasambahayang dahil nga mga dua pagsabuton niya nila Allahumma inni as'aluka bihaqqi hadhihi ad-da'wa wa hadhihi al-kalimat wa in kanat kad waradat 'inda al-Baihaqi law nabiyay ta doon riwayat din kan Baihaqi sa sumagawa hatine kabaakan na kita Baihaqi sa in hadis ini wayruun puunan ding Rasul sallallahu alaihi wasallam inaminin amin biya singkap tangan hay doon law niya Allahumma inni as'aluka bihaqqi hadhihi ad-da'wa ya Allah pangayoon ko kaymo biyan pangayoon ko kaymo in kapatot at inya parsukuan dahil nga mga panawag-tawag ini at isa ko lolo mangayo ko bahaki sinsuko mo isang bihad na inya tuwayroon dahil sa damikya nasabot na kayo doon amuyin higanap nila in ati Sayyidina Muhammad ha amin dito ha amin dua piang hindok sin Rasul sallallahu alaihi wasallam insay dinayaon wayroon ka ba akan muhasun na hadis ini biyayta batin niya on lamod nabang siya way lamod misan dayan hapan na naman mo marayaw karayaw bang wala piyag marayaw sin Allah Ta'ala way piyang hindo sin Rasul inaturi tayo mo sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala kabiya na sinagi ingkatan singkap tangan babas sa hon talon sambahayang piyang hindo sin Allah Ta'ala kato amod tinipakabdang kato iwan amurad tu inja jawaban sin Allah Ta'ala ha mga ipon niya amin piyang hindo niya tumuting kabayaan ni di taman jari ganapan di taman jari dagdagan bihan demikian law niya ati Muhammad al-wasilata wal fadila wad darajat al-aliyat ar-rafi'ah ganapan nila sin wad darajat al-aliyat ar-rafi'ah sinwayroon nito lamo na inyaon katanta namuk ito rin mga kasaan si mga magdurua di mana nen dua anir itay maun habihat din kahalan niya damikian law niya rin ha mga kasaan sin mga magsasambahayang doon haamuin ikama pag iyanon at sin ikama amunain timindog na magsambahayang atin yung pagyanon ikama roon impagtag si magtatawag ito mukim ingan niya atin niya aking tumatawag si magtindog nga magsambahayang bihan na manjari in sila bangyat to ini tumawag na inamin mag-unayon patindog sinamin magsambahayang na in sila isabdo mo akamahallahu adamaha damikyan ini nikatan wayroon kaya panghindog sin Rasul sallallahu alaihi wasallam damikyan Allahumma ahsin wuqufana bayna yaday bunalim mana niya malayaw malingkat imana niya bang mukawaon akamahallah at inya piyatun tindog na sin Allah subhanahu wa ta'ala yung kataan sinipon niya wakto amin dumatungin sambayang iwan amin patutukon kanila sin Allah Ta'ala in paghinang neto marayaw yung kaptangan sa sumakawa misan da marayaw ang amin wala kaya panghindo dito man jari ng unta amok ito kasaan damit yan ya Allah parayaw kamu in pagtindog na mo ini hadarat mo kita kau yan at ini paparayaw in panindog sin magsasambahayan Allahumma ahsin wuqufana bayna yaday damikian wala kaya panghindo yaw atawa aun kay banan magkaptangan lang niya qaimina lillahi muti'in nagtitindog sila katantan imalukpatuhan sarta nagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala damikian wala dayaon kaya lamod haamin piyang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo yato na manjari kasaan niya turakula bang aun himinang simbihat. Iban aun pa rin mga panghinduwa asing kaibanan
ipaglamod nila. Uno-uno pang Hindu wala nakalamod ha amin ini bakkas beta sin Rasul inyang katandi tayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan in suway paghalian na to. Damikyan lang niya. Amoy in mukim pag ano namin magpatindog sin sambahayan. Tumatawag sin pagtindog sin sambahayan. Aun dahil nga mga kaiwanan biha di man jari gantian inamoy niya to. Tumakad asat tumakad in katantan subay ra amin nakapagbanged to amuratim magpatindog. Iyato ang bukdeng ng mga kalawman. Bukon niya tulong ta amin wajib subay tuod siya. Sabi mo kay nga taning kahala misan siya magbabang aun waktu aun ini kuan niya aun uzur niya. Ibutang tain siya ubos na nagbang aun kaya na naman niya kun biya mga kwa hati niya in siya minui biha na tawa biha himali-hali man to biha nakaunitan siya bingkatan magtakad din doon ako. So, law niya manjari siya gantian habang mayan makakanti kaniya biya day sab kaniya makahati sin aturan sin pagbang iban sin pagikama. So, biya may tasin Rasul sallallahu alaihi wasallam law niya ini on katantan aun uno ida sami'tumul muadzin faqulu mislu ma yaqul. Bang kamu makadungog damikyan lang niya amoy bayna kullu adanaini salatun bihan. So manjariaon hisiyo-siyo ring nga mga ini makakanti kani habang mayan inyad to makaingat day sab sin aturan kata. At ini man jari maggantian kan na in mga magsasambahayang bihan pagpion in tauha amin masuk pa imam. Amin lokal pa imaman, amin doon haon, amin sa kira-kira in mga sila manjari sila kumanti bang aun dahil nga mga mudarat jumat to sibuk da amin mag-imam, iban sim magbawang, iban sim mag-iikama, aun makakanti kanila. Bihan. Na manjari in mga katan long nabita doon hay ni ida sami'tumul muadzin faqulu mislu ma yaqul apabila kamu makarungog ang mga magbawang ini simingon dadya kamu uno long niya inbisaran niya long niya ron haon puas sadya ingkabtangan la hawla wala quwwata illa billah hatungod bang masabot na hayya alas sala iban hayya alal falah sabab ini tuod matarang biyayta kabaakan na kitabi Muslim, iban na Sunan Abu Dawud, iban Bayhaqi, iban kaibanan pa magririwayat atawa naka ini kaya dukot inamuin hadis yaon halom sing kitab nila matarang inyaon apabilain muadzin makaiyan long niya hayya ala sala inamuin ma'mum sumambag siya la hawla wala quwwata illa billah. O siya simingon sinamin ko nito sibuk da singuran niya in namin pag ini unusin ini nagabangit to atawa imian siya la hawla wala quwwata illa billah sibuk da ini butang niya to katantan naman to. So damikyan daing ha ini mga kasaan magjatuwiha haamuin perkala lang tapag ini azan niya on iban sin pag ikama na in mga pakaradyaan ito lang niya apabila ibutang ta amuin imam uus na nag-ikama manjadi on kaya likapan niya hinang tiyo-tiyo at inya biya mga ibutang ta mga limukay mga 2 to 4 minit sampai pa 5 minit bihan sampai pa nakalabi-labi aun kaya hinang sin imam bihat kakunahan niya subay ni mahinang inyad to ay mag-imam na inkay banan lang na subay mag-ikama magbalik long niya kati magkamat ka long niya magbalik bihat aun maghinang bihat to na ini di manjari hinangon manjari na imin ikama nakauna pa yan to. Waya to kasaan niya, misan lang tanatahala pila, ini minit bihan, atawa pila sekan, ini to manjarian to. Sabab may ta, jima to hatimpo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Ini riwayat ha kitab Bukhari. In Rasul sallallahu alaihi wasallam aun kiya sa sawannya perkala biha na waktu naubos na hibilal nag ini ikama menjadi pag-ubos itu wala niya dia akin Bilal, wala dia aksin Rasul Bilal papaiyanon lang pag-ikama kau magbalik. Nabiyan. So in pagyanon ikama iban sinamin ini pagyanon adan ini hambok da sila. Sibo da sa panawag-tawag da panghimati habang magsasambahayang amuyin ini muna-munain adan amuin na mayta sinsimod na in waktu sin pagsambahayang. Pag-ubos ito inamin ikama amuin atin naman jari na siya tumagna in waktu na tuon sinamin hitindog na siya in sambahayang amad to. Naman jari inyaon katantan longta wayron nito ini manjari hinangunta haamin wala nakalamod doon na piyang nindusin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mabuk ito pagayad sin namin mga kakahinangta sabab na in ibadat longta amuin na ini nahinang nguyad to lawi-lawi na tuod bang mukya ini iagaranin imam masabot taray ni magbalik amin tungod pa amin dong niya maglumba iban sin imam mataod sa habiya labi-labi na hajaman na to ini bangkaw kimita ka masjiran dakula yan akading kaywanan makauna pa rin nga imam ini tumakbir biya makauna pa in jamaa imian amin dahil nga imam sinyong biya waita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ida amman al imamu pa aminu bang makaamin na inimam ang pagkamu umamin. Na yung pagyanon umamin, suway namugto na yung kabtangan niya. Amin. Ang pakoy sabi miyan, amin. Nampay kayo ng dumungan. Aun waktu yung pa in imam bihan, pasal siya na yung imam, nagbabas sa siya. Nagduroa siya. Aun waktu malit siya rin ha, amin waktu ato. Naada kala mga paharaon pa sin imamin uno, inamin ini pag-amin niya, naaon waktu makaubos na in makmum, maguno, mag-amin, dahil kanya, yung siya way panaubos. Naingan to, ambok na to rin ang mga sarab, pindahan sin Allah Ta'ala in o sin makmum yan to sin o himar. Biha. Hati niyan siya way na siya nakasambayang. Mahita siya way nakasambayang. Sabab iunahan niya yung imam. Mangyaki unahan yung imam, nakauna siya timalusin sa bahayang nga na niya kung siya lamu da jama. Iban way siya nag-imam ha, imam dimasin sa bahayang niya. Sabab miyo na siya kari. Namod to rin nga mga kasaan, na mataod-tuod magjato-kato, halaw mantang, kan nakakunan na to ini, nung taribiyuhon, ipa-sampay mga inikata, na supaya no kailo, na malupasin ang maltem. Pakanal tabihan, di kita magkaabsin, kawa-kawa sa bahayang Jumaat, kawa-kawa sa bahayang waktu, yaon kita pag-ubustoy, wala na bistay ng malta. Masal na, kaya unahan tayo namin magdararungan sa pag-ibadat ito. Bihan. Na, yung mga ini, aon, biya na sin magdato, ang mga karimbahan, ako nakasakop tuda ko, yung mga ini, amin hindi pa makaamin ini imam, yato na mabiyasin ini kuwan. Mabiyasin gablaan bihani namin laom si masjid. Ang pagkaamin nila, amin post-posin tingog pataas. Lang mo mga katingog sin namin jet plane yan, magdungan-dungan kataan. Pus-pus, pataas yan. Na, amo yan. Na, bang mga suhod lang niya, may taka mo biyan yung pag-amin niyo sa bihan. Na alam niya bang mahawain tingog mo mag-amin, mahawain umul mo. Bihati namin panganal nila. At tinibang pahabaon mo yung pag-amin mo, pahabaon sinalaw talay ng mul mo. Naway mo nagsablong ta, kabakan taruna namin, nagpatarang sinamin niya tubunal, piya may takato, tawabiyaitaan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, awin bihati. Naamo yan. Na inshallah subhanahu wa ta'ala, balik, sumuno, marami kyan dukaing na isablong ta amuin ini subtitle sinamuin pangadyan ta doon na kita hamin ng mga kasaan si mga sasambayang tuin bihao na muna ini adan wal iqama
nabalik insyaallah subhanahu wa ta'ala ron kita amin pagyanon khusyu bis salah. Sabab na way na akong kaayad-ayad si manusia biya kapag sambahayang biya gimaan na ha uno nila ka impagdaan nila biya wayroon namin biya kahantap wayroon namin sambiya mga luparagbos pag yanon tanawa man jari imian na kita wayroon na yato pag gini addat patukan Rabbul Alamin biya sa kaulaw lahinang nila to biya amin wayroon da halka niya kaya tukad tunahan dya bang mana dya makasambahayan na inyang katantan ang bukasaan dakula sabab na biya na sinagi insambahayang puunan singkatan ibadat misan niya uning katan mawista rin ang mga ibadat hinangunta piardo sinallahu ta'ala bang wayroon sambahayang wayroon ng katan sabab may tayong sambahayang imaduddin hag sinakama paman akamaha pakad akamad din hisiyos yun nakapatindog sinamuin hag sinakama napatindog niya na inakama niya waman tarakaha pakad hadamad din bang wayroon niya napatindog at inaway siya nagsambahayang liarak niya inakama niya yan namatawad ka to bihana mo yun dong ta nagangan Muslim sa makawawala doon yung mga amin sipat kabayaan sinallahu ta'ala mauna pagyanon Muslim na mura-murahan lang ta makawatok sila panghinduan ta pa Allah subhanahu wa ta'ala habang mayan indaawan nila tumay ng bunal amin pag-anggaw taan nila insyaallah subhanahu wa ta'ala narito na yung pangadyan katimubtog aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.